Alhamdulillah Allah tak puja yang po alamnya bandum hai wade munyota kalon rata jentago rahmat Tuhan tidro hai ta pilih letat memacam rakan sinaro ke hamba dumnya Allah negate yang perlelun pegah sahabah sinaro ni bauronyo bacul lon rintih dari rumah mehmah lon buno ni bauronyo kenolon safe gampung lam tuba sidara kamo katrolon kuno ja sawari watelon kalon han bron di sino alam hai ado cukup dan bersih tak kalon macam rakan sinaro letat bakiro tindih gepula membanya sahabat sinaro tak kalon bago sampai troh gede nyok kebun urang tiap mata hai ada petani di sini hana melanggi ben pikir lam tuba rakyat sinaro rata jentago ladom pula je pada hai na kadang bak taboh tago nyan urang hai ada tan mupum melanggi tetapi urang tak kalon di sini rata je sago kalon gli bandum petani hana tui atau urang di sini adat gotagli tajak rakan tak kalon bago tulain bak kira na cin ba pineng di tideh na cit lom gu pula kunyet nyan cit get han bago na cit hai ado nyan capli putih na capli Cina rakan tinaro na capli tanyo buri juwa nyang pilih bamandum urang nyang na di tino wahi ado sungguh semape sungguh kerja rakan tinaro nyo kurang di tino hayu hai ware kalon rawon di lam tebanyo ni bauronyo wahe ware tetapi na bacut mekutut petampo tajak keno na bacut melangge di cong bak mamplam di mutu tiong aduh bak nibong anu cempala jalan jak keno kadang menghubung tak langsung tan get cedara bak tengah cot di tinan wahai rakan lon sedih dan untung nyomoto tuha mujungkat melamong karena hai polon jalan tan aspa hubungan kena muno aku kaum dari selimum tajak lam teba atau dari krung raya kena tak langsung atau rakan lon dari belang bintang sedara nyawa ke pemerintah perlegu dukung urang lam teba kaum penting lagoina jalan begot bek tampe lage lamon gedung bek tampe rakan lon sedih lagoina kamu jangan moto tuha tudi dan untung muhayun mu puta untuk bak gunung nyan na moto etron di kamu hai kaum kandas sedara bak pemerintah bagah mutong nuci jak langsung kena sedara supaya alam teba mubulun mutun bersama rakan lon ngon di kota-kota. Enok komentang
dari ulun tuan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.